برنامه کی نو دم باش به برنامه کی دن نانو دان ام بورنه تماشاوان هجا ام دوف طعم خوش دیگرم دوف قارنه خوش ام هات نه حتی شمزینانه افجار ام دوی کی دورن ام شمزینانا جولمرگینه ام دخوازن و برنامه خال و دره چکن قارنین خوش یه حریمی یه وا اردا بین سر اکرانین و وقتی زانین کردستان لگلک دورین کو خوارنین خوشتین چیکرین هنه یک جوان جی هرما جولمرگیه برینها بدمه کی پارج ماتنونه و دیارا و چند برنامه معانی بونه سر اکرانین و لبلی ام نهات بونه هرما شمزینان لویدری ما خوارن چنه کربو افجار درفت چه بو کم بین لویدری جی خوارنش بو چیکن ام نهال مالکی میوانن ام الجم خوشکا پنارن ام سپاس کن کم قبول کریه ام لویدری ام هیویدارن مگلک معظمه دانین برخوا خوارنین خوش امیش بو و چیکن بین سر اکرانین و دست پی کده ام بیجن هم بخیراتن برنامه ما ام جمیوانی و نیرو بخیراتن سرسرم صافی سپاس کن جبو که ما قبول کر یا راستی دمک دریجه مت گلک تخواستم بینوا دیارا براستی جی دمام هاتین جی خوشی و گشیا شمزینانی جی مدید جی کی خوزاییه جی کی کو مروفت کاره جیانی لی بردوام بکه جی کی وصای شمزینان و هر وها هلبت خوانین خوشی الویدری تینه چیکرین تو چید بیجی؟ یعنی تایبەتمەندیە شەمزینە نە سەرخوێزایەوەی تەنەیە یعنی جێکی ڕاستی ژێم بێژن ناوێندێکی پڕ خۆشە خواردنەوەی جۆر بە جۆر مەسەڵەن بێن خواردنێ gelek زێدە هەنە هەنێ تایبەتمەندیێرێک و ئەم بێژن خواردنە دەما تێ چێکردن تایبەتمەندیەوەی ئەوە و gelek تشت بە دەستەی خۆ چێ دەکەن یعنی تشتین خوێزایی نەپرانی خوێزایی نە یعنی ئەم بێژن نانێ توی بگرێت خواردنە کو ئەم چێ دەکەن معلزمه توی ببد گرکی تو بخو به درفته خو هانی تچینی رادکی چیدکی تمای خوازاییه یعنی ما دست پی که دمیجی بحث خوازایی کر گلک تشیشین دبن یعنی تنه هالبرین بدری زراعت تکرن هر وها تشتا کتگوت او گرینگ بو هر تشتی خوب دستی خو چیدکی راسته زیده احتیاجی به جدر و تنیه او تایبەتی کی گرینگه راسته یعنی شخوا گاوه کی دمین یک بیک می بحثا واجی بکن هلبت دما کمروف بحثا خوارنی دکه خوارنین کو هم یه هریمی هم جیه که هاتنش بیر کرن هنه گلک دورال گلک جیا هن خوارن هنه ایدی کو گلک کم کس زانن ایدی چیکن او جی تشتكي خطرية جبو چاندا ولد چی یعنی تشتكي خطره ام جی دوی برنامه دم تخوازن و چاندی جی درخنه حولی جاره که دی هم نوجم بکن هم نشانی تماشاوانا بدن کو زانبن اف خوارن جی هنه تینه چیکرن ایرو جی از باورم دو خوارنه بی رنگی تش بو ما چیکی کت بحثا و بکتی جمره چی چیکی پیشی کفته چیکن کفته لوپکان هم دبیشن şey مقشران هم دبیشن یعنی لها مثلا روزه گرینگ داده چیکرن روزه شاهیدا تایبتی مثلا دواتا دا ججنا دا میوانی تنی کو تایبت بین جوارات چیکرن روزانه از بیم کم تی چیکرن چون خانه کی راستی زحمته جبرویجی روزانه زیاده نای چیکرین اما روزه مثلا دوات دماغو گوتن کفته تف برفکرامرو یعنی همو دوات آندا تقدر بیشم کفته هیه
Jiber wêjî kifte şemzînan da pir giring e. Zamanê ku em bêjin babûk kalan da dest pê kiriye heta vê gavê roja ku şahî çêbû kifte tune bi şermezarî ye. Yani ji me şermezarî ye. Çawa kifte tuneyî, şahiya wehî kifte tuneyî. Ya duyemîn jî em bêjin Mele Hüseynî rastî jî ev berî em derbasî bibin kifta Mikaşir te got. Ev aha tiştekî wekî nîs ku noka xuya dike çi ev? Dibe mesela Mikaşir e. Belê Mekaşir e nok ji bo ku hê nehatî kelandin texin diker awsa taybetî tê çêkirin car tu mal da bi xwe çê dikê tu bikarî derfetê te tu mal da bi xwe çê dikê min viya diyev carna di nav savar çêkirina savarê de falan jî tê bikaranî deverê botanê taybetî erî deverê botanê taybetî nav savarê da nav birincê da dîsa bikartînin em jî nav birincê da bikartînin ew tamekî xweş dide wê rast tamekî xweş dide xwarinê ji ber wê jî taybetî nav kiftê de cê xwe digire herî zêde nav kiftê de malzemeyê ku çi dikevinê em ê yek bi yek ji xwe bijimêrim xwarina me yê diduwa çi ye xwarina dudiyan Mele Hüseynî dibêjin Mele Hüseynî me ji dayê ez bêjim nayê çêkirin hani şemzîna da rastî dî zêde nayê çêkirin ji ber ku eva em dibêne em bi xwe diçînin hemî devera tuneyî niha berî tu derbasî ev çiye bibin Mele Hüseynî em cara ewil em saetî mel ne di pirtûka de ne li internetê de tu derî me sah nekiriye bi rastî jî em ser xwarin lê kolîna jî dikin cara yekemîn ez dibîsim û bi rastî jî bawer ke tiştekî taybet e ev çi tişte eva lûpik maşe pardon maşe eva em bi xwe diçînin em bi xwe diçînin dema êdî dem bi dem em bêjin mehêcar em diçin kom dikin wekî paşgulkê fasulê spî em radikin nok wek wane paşgulkê yani wek mirov dikare bêje ji baqlagîla ye ne belê rast e ama dibêm ya taybetî li vir şîn dibe ev di xwezayê de bi xwe çê dibe an divê bêçandin na gelek ve bêçandin û dema te berhev jî kir gelek ve tu ket biket berhev bikey paşgulkê wî ket biket berhev bikey pişta tu tînî mal da ber rojê ratixînî heşik dike heşik dike paşî tu kutî wekê hecara bi dara tu kutî û di dê bayê van ji nav derdikeve belê ev ji nav derdikeve çandina wî yani ne zehmet e komkirina wî jî ne zehmet e ama dibêm ya deverê dî tuneyî ji ber wê jî em hemî salê li vir diçînin û ji bo Mele Hüseynî û taybetî jî em xwarina wî cuda jî hene ne ku Mele Hüseynî tunê pê tê çêkirin şûrava wî em dibêjin bi goştê re aynê tê çêkirin xwarinekî taybet e xwarinekî pir xweş e jî yani gelek balam kişand bi rastî Mele Hüseynî me got navî ji kudriyatî vallahi ez dibên mesela ji berî hin zanin ku em nêzîkê Kurdistanê ne başûrîn belê Kurdistana başûrê ne yani ev navê xwe ji li wir digire yani ji wir dest pê kiriye heta niha ji ber ku mast sîr û mast jî diçe ser wê birinciye ser wê ji ber wê navê xistine Mele Hüseynî û Mele Hüseynî navdarek bûye Iraqê demê pêş de ev xwarina wê ye xwarina wî nê taybet e xwarina wî ye taybet e bi navê îmayê taybet e ji ber wê jî navê bûye Mele Hüseynî û heta îro jî navê Mele Hüseynî lê girtiye em ê ji xwe yek bi yek nîşanê temaşevana bidin ez dixwazim bi wê hîn bibim çi dikeve navê wekî din birinc dikeve nav da dema te wê birinca xwe çêkir rûnê mala dikeve nav da rûnê malê heye rûnê mala tê te helkê sor bet tê tu wî bêxî serê û sîr û mast heye sîr û mast em ê çêkin ser dinêrin êdî ew ê bixwaz mesela sîrê xwe dêxî mastê xwe dêxî ser rûnê xwe ser dike wisa dixwe ew wê ku sîr û mast hez neke jî birinca xwe aynê wiha çê dikin dêxin amanê xwe da û rûnê nivîş ser dikin wisa tê xwarin ew xwarinekî em dikarin bêjin xwarinekî taybet e rastî ji bo me girîng e jî ji ber ku te jî anî ziman yani zêde êdî kes çêna keviya yani xwarinên wisa êdî tê wenda dibin divê em wê nehêlin ku wenda bibe ev jî bila ji tarîxa pêş re bibe mînakek bi bernama bi wasîta bernama nan û dan xwarina din ku em ê çêkin kifta Mikaşir ew çi dikeve navê
او كفتا ما قشر كيلو قيمه قیمت کردی؟ گلک بس گوشت چیه؟ گوشت برخایه گوشت برخایه گوشت برخایه و نزدیک 100 گرماژی رون دونه عین پیراد دنه دوه نه؟ یه دوف جد به یا دی جد به تمام پیراد دن وایک ماکینه چه دکن بیسا و جاتر هیا جاتر ام بخواد بیسا عین چه خدا کم دکن تینن رحانه رشه ام بخواد چینن آوجد چین آودا سالچه افجیم خود چه ام بخواد چه دکن یعنی افچتی میل ودری همه بجه اشخینی و برنجا همه بجه تف خزاین خزاین راسته خویامه امجی بهارات که هم دبین مثل köfte ها جیت بیشنه کی بهارات اویه هیک کم تخن ناف داش برکو و نهرشه و ام مستک ما قشر جی عینی تخن ناف هویره وی داجی اوی جوان پشته ما لهفدا طما خو حمید دن هفدو قاس 10 دقیقه فتا مقشر درد که بله درد که باشی دی حاضر یادی تکره معظمه خود دان ناس کردن ما گلک تشتا دانین برخواه دو خوارن امی چیکن جبرکو براستی جی هر دو جی مروفت کاره بیجه خوارنین سرکنه ام هیویدارن امیل تمایجی بنیرن شخواه لویدری برنجن دو چشید برنجن یک برنجا ایرانی کد بیجنه یک جی برنجا بالدویه برنجا بالدو شکیجاره جناف کفتاره اف جیش بو ملح سینیه تمام و هر وها بهارات خمدانی برخور رونه مالیه پیوازه جعتریه گوشت میه و خوارنین ما یعنی اکو تایبتی ناوی خودت نخوارنه او لبر منه ام نها گاوه کدی به چیکر نخوارنه امی بردام بکن بله بردام دکن نها جام دست چیکرنا خوارنا خوب دکن دست بیتی ده امش کجا دست بیتی؟ گوشت دست بیتی که؟ ام به کفتا مقاشر دست بیتی که؟ نه کفتا مقاشر نه ام معظمه پرانی گوادی مدانی بونه برخواجی یوینه؟ بله راست پرانی ایجا تو هم جمره بیجه و هم چیک دست چیکرنایی بکه ما گوت گوشت می برخواه هنگ دون دنافدیه دو دنافدیه و مقاشره و پیوازه و برنجه و بهاراتی کمونه ناوی و چشتکی گریه دور جهتریه او براستی مهمه ام دست پی بکن چاوا چی دبت یکم جمره بیجه تشتا کل لازم جیبو جمن بخوازه از لبرم اسیستانی تماس باش گلک تمام کرم که امنا گوشت خراب کن تمام ساعتك بريان هذا خوي كله جبركو او گوشت هاتي خوي كره بله هاتي خوي كره جبركو تشربه لما كنت دست بكر بريا كنت دست شكر ناوي بكي نيف ساعت بيش تامرو خوي بكي تشرد به جبركو خرانا به جبور بلاف نبه بله راس باشه تمام گوشت خواه خسته رو هاوين بكي نها امي پول ببره خواه تمام چقاز بيخني؟ 3 kefçi. 3 kefçi. Lazıydı har neve. İsota pul berdini. Tamam. Spas. Başa. Nahar hana raşım. Hana raş çqasız berdini. 2 kefçi. Bas yek hiç berdini. Tamam. Naha emi av baharata diyeyim. Köfte harcı. Köfte harcı köfte mi verdi? Çıkaz jvi verdi? Kefçek besev. Kefçek jvi mi verdi? Tamam. Emin ha catra xwe bexne. Tamam catırcı
Çıkas berdin ama برده بلا وچقات دا هبت او خوشه ev tam ki hoş değil ha. بس بس. بله Tamam. Evci tamam. همه پیواز خو بردنی Pivazcı devere şeş hat geçiyor. Tehur kiri evde makine de at yahur kirin. Ne mi pivaz? بله رنده çıkar renda girdan rende ki Tamam. Ev ya tabi berdim ya. نه شش گفچیه بس Tamam. 2 3 4 5 6 یه کش بو آواوی Tamam. Pivazı hoşuma istiyor. همه وین حال هر بدن باشی یه هیکو برنج Yani hek şimedani bu barxa, hek keviye şubat yek bese. بله یک بس Hek jiş bu neki hev bigire, ne var? بله خرانه Jiş bu xrana be. Me bahsa xwarnên vê herêmê kir te got em piranî tiştê xwe xwezayî diçînin û her wiha hilbirînekî bûyî awayî jî heye. Mirov dikare bêje hem di hêla giya de من û di hêla nebatên heywan de jî mirov dikare bêje ev de cîk dewlemend e nawsa. راست راست لا مثلا بیجن پنجار کولور هی مثلا زوزانه باجاری در ودا من ندیدی یعنی تو نهی مثلا گله باجارا چونه مثلا بر پنجار رنگ به رنگن نزدیک 12 çeşida pincarı bir he 12 çeşidi ku nav doxum bile bir ku Yani kumzan belki be sada çeşidi jî hele fazayda. Jiberweji dema bu bahar idi Dema pincara. Havarıcı diye peyda naki. Zozananın, çiyanın. Çiyanın, çolene. Yani catır pırtekirin ver. Devere dira şeyinin, dıfroşun. Gengir hey mesela, demak gengir hey. Tovek gengir bu kahve. Yani liver xwezaya mesela pez. Berivani liver pırzede yani. Debara xwe, qatxe xwe, şîrê xwe, hemû bixwe yani. Bi destê xwe. Ji ber ku ev der cihekî dûr e. Yani ji mirov dikare bêje ji van herêmê dî dûr e. Herêmekî ser sînor e. Nîzîkê sînorê başûrê Kurdistanê ye. Yani demek mirov dikare bêje bi ticareta sînor debara wan dibû. Lê van demên dawî ew problem jî heye li vê derê. Und dikarin behsa wê jî bikin. Ya liha pêşta mesela ser sînor ticareta ser sînor rastî yani milletê şemzîna ra derfetek pir xweş bû. Hani bi kar dihata anîn debara xwe ser wê dibirin. Ama nêzîkên bêjin ki ev o halê. Piştê 15 deba temîzê ev darbeya çêbû heta vê gavê yani sînorê de bi dihan insan hatin qetil kirin. Mesela jin çon pancaran kuşxwara pancara giyaya berhev bikin çend jin pêl mayînê kirin. Ew problema verbûn. ew problemekî mezin e ji xwe li vî welatî yanî her der mirov dibîne her der wek hatiye dagirkirin her der hatiye girtin ki kes zêde nikare îdî jiyana xwe jî berdewam bike. Problemekî mezin e ev xwarina me jî di vî naberê de em berdewam bikin hêk berdin. Belê hêk Tevî berdin. Belê. Tamam. Vakilin bir jî li keve. Biçekê xwe. Hinekî em xwe jî. Kemek xwe mexnî. Nîv kevçî bes. Bes ev. Bes. Miş bexne bes. Şimdi pêşta goştê xwe Goş jî hatibû xwe kirin. Ji ber tamam. Nihan sêça kevçî me qeşer texnê. Du. Çar bes e. Bes. Pir bû. Bes e. Bes. Tamam. Ev jî me xistiye. Herî dawî ez bawarim birinca me maye. Birinç. Herî de birinç bikeve. Tamam em birinca xwe jî bêxne îdî amadekirina kifta me ama bêje hazir be îdî bê Rast. herî nasıl? Rast. Tamam. Wî ji ber me? Nîvî. Nîviyoyan berdenê anegorî piranî bila goşt bine birinç be. Tamam. Bes niha. Bes e.
نها بس امیانه گروهی تمام تماشاوانین هیجا ام نها کفتا مخشر چی دیکن ما گلک معزمه دور خجوان دبو خوشگا پنار براستی جو هسته کی باش خویادی که نها کفتا ما هویر دیکه ام بردام دیکن از بین باش تلهف دایدی نه؟ خلاص تمام خلاص حتی 20 دقیقه توها کجبرکو او نانه تشتی مکری بهارات مکر ندا جبرکو تاما خواه بده گوشته 10-15 دقیقه وها بسکنه اوی دورا 15-20 دقیقه اوی بسکنه پشتی امی چی بکن نها؟ نها امی آوای حاضر کن ناو آف داد کله؟ بله ناو آف داد کله عینی بهارات نحمی تبچی ناو آوایشی بله مقشر پرانی تبچی ناو آوایی دا ها اویا هر وها ام وقت ترشکی کی چید که نه؟ aynı ustayı. ها تمام افتشته کی گرینگ بو مویا نظام بو پشتی کو اویا ما چیکر افجی دبنا کفته و تکبنا نوا اری امی گرورکن نیچه بابجین ناوی آویدا تو بکله حاضر به تمام ام بردام دیکن بله نهایی دی ام هاتن بر صوبا خواه افجی چتکی خوازاییه براستی ام تخوازن به هر آوای خوارنه که خوازاییش بوده چه کن ما قشخانه خوددانیه سرمی چی بکن؟ همین روی نخواه گفچی خواه بگیرن؟ دورده آوا کفته حاضر بکنم تمام ام گونی خواه برمینه تمام پیوازه خواه بگیرن بسه پیواز مش خلاص بقى حمية بخي اه حمية بقى بله هم حمية باردن طيب يوي كما في بازن ما پیوازی خوش برده وكيدن پیوازی ما صورد به مقشر تمام افش خواسته بی برمی نیوی زیده برده تمام بس ها آره بس تمام امنها بهارات خواه بگیره بهارات خواه جاتر نانه چکس جاتر دو دسته تمام جاتر دیدا خوشه جبرویجی همی پر بخنی ایوه ها نه دیسا تشتی که مخسته نوا کفتید که کفته بره ایجا زیده تری ویده چی نوا ویده تمام افجی خویه آره تمام salça خود ماکیم بگیره salça pırte biçti tabi verdi mi o? Ama tabi verdi tamam ما هما بیجه malzeme خود تب خستنی چیک ما کوی بکه ناوی؟ نه sadece evet yapacak sorbe evet nav hevde sorbe beli pişti yemeği avayı bekhinser pişti av bekele hatta pişti koçek evet bekele idi yemeği küfte berdne navi beli hatta küfte jidi kelin di xorna ma hazırdı beli rasta
ما ایدی امبر به چکرنا داویا کفت که خواتین ما آواوی دانی سر او دکله نهال سر صوبه ایدی تو بیجه دیسا اما چی بکن نها؟ من نهای جه همه گرو وردان چکن وقت توپا بشتی ما چکر همه بردان آوا خواه ایدی دوش خار بکله که یکی چکه ببینه اگر که از کار مزی جالی کاریت بکم جبو هم زو خلاص کن یه خوارنا کیمه دیجی هیه جبر ویکی ام زیده دما تماشوانی خواهی نگرن براستی ام جی هم مراخت کن و هم جمبر چی بونه ایدی دما خوارنه بلاوره ببین تشبیه تیچه کرن بله تمام وکی güzeki بیشن اریکاس سیده مزن نبه دسته خال آوه بده تشتره باشتر به تمام آوها باشه نه؟ اری راست اما گلک تشت قصد بونه ناوی یعنی هم مقشروی و هم گوشت و پیواز و بهارات این کتنی جهتری بو تشتکی بالکش یا دکه دیجا ملتعمایی بنیرم ام گاوه کدی ایشالا وقتی کمکدان دیدی همیر بخونجی afiyet be. Ne haber beşin afiyet. بله ما کفت که خواهی چکرن آقا ما جی دکله دی امیوانا بردن آبه نه؟ بله ایدیم بردن نالda. اشتا هاشتره بگیرن İnşallah nav da belah ne? Vallahi idi kedi almen o değil. Değil mi? Baş çekiyor. Az bavarnakin. Baş çekiyor bu yani. Bela bu beşit nav da yok hoş betişler. Rastı. Ama bela ne be hoştur. Rastı. Brastı xwane ki taybet çetkin. Kifta mqashir. نها پشتیوی کو پشتی موی قدامت ایدم دست چکیرنا خوارنا خوب کن اویجی سر بکل او بکل حتی آماده ببه امی خوارنا خانه بیچ باشه اون ما تماشا بکن ام وانا پشتی مبردان آوی به خوارنا خواه دوا مبردان بود تماشاوان هجا ما خوارنا خوی یکمی قدانت کفتا مقاشر او ما دانی بلهن بینا خواه ده ایدی امی خوارنا خوی دوا چکن برنجا ما گوت بینا دیجی مل حسینی امی چکن بله امینها دست بچکن مل حسینی کن تمام اویام روم بردنه و قشخانه نه؟ بله روم بردنه بیجه بسه بردهش تمام بس بله تمام نهاجمه نقشر لوب که خوابینه ماشه خواه میبردن ماشه خواه میبردن بله تشتا خوزایی بلا روی مهنکی صوت بده یه سر صوبه بس بس بله اف نابونه ده هنک صور به قاسی دقیقی تف صور به باشه امی برنجا خواه مشوشتیه امی بر بکن خواه خواه بخنه اف جوی نباتی her vakitten xarne diyum çetkin çtekili. Beli, aynı em bejin ki şura vayt de çekirin. Aynı bu goşte sor, sorduk ki
روی بیبری خوا سرد که پیوازه خوا و دخی نافدا قاسه 5 دقیقه سرد که پیوازه را تشترد باشه آوا خود که سری اوجی خانیه که دید یعنی 3-4 خارنه بی هی این افضلی دو آوا کبیه از آبش مره لازمه؟ بله شبو برنجا ما لازمه انها برنجا خوا بینه؟ برنجا خوا بینه افیا برمی؟ بردی بیمه مستر مش بر شوشتیه چکی؟ نه هنه که هم گرتیه تمام خویا خوام بینه؟ چه خوا برمی؟ دو کفچیه بردی خاصی اوسا یکی دیشی بس نه افیا برنجی چیه دیده؟ بله و امی آب برد نسر او دما خوا بگیریدی پشت دما خوا گرد امی ماست و سیر ماست دیوی و روی نوینی مالا حاضر بکن تمام نخوا بچکی که حسام بو تنی مراقه طعماوی دیکن اف نبات تمخسته ناوی یعنی براستیجی چتکی بالکشه ملتو داری ندید که تقول شمزینانی تایبتی شمزینان هی یا امی چتکی چای هم خوازن اصلا ویجی نشانی تماشاوانی خواه بدن او گیاهی چتکی چوایه اون حشک دکن وی ناو کیش ناوی در دخل امی ویجی پاشی نشان بدن ام آوا خواهی خد برد نیدی بله آوا خواهی آوا از وقتی بردی؟ بله ببیش و بیا به برنجا ایرانی چی کرد؟ بله راست بس تمام وكدن ایدی اوی بکله و ببه برنج راسته دما خوا بگیره تمام پشت دما خوا گرد دیدی امی کاری دیگه تمام ام بردوام دکن اف خارنجی پشتی کتجیا یعنی صفا خود دینن و بعافیت بخون لبن دامه بن قاوه کتیم تصورن بله تماشاوان هیجا ام هاتنه به داویا بر داویا برنامه خو و جی هری خوش چیه ام سر سفره خو رونشتنه ایدی ام خوارنا خوب خون براستی جی صبح و ام وا خوارنا نه مد خوارنی انگل خوش چکر یک جی کفتا مقاشر بو و یک جی ملا حسین نه
ناوی مشاش نگوت برنجا بماشک براستی جی هر دو خوارن جی گله خوش خیات کنه مل تماینا نریم نزان و چوا تشتکی چوا درکتیه مگه قدرک ما امک داد برده خوشکا پنار ایرو ما عزمانت و خوارنین گله خوش مره چیکر بری ام بینه بدره ما رونی خواه سور کر هر وها ماست و سیر ما تبلی هف کر ما وانجی آنی سر اکرانین و اونها را خوارنیه که تو بیجه ایدیم جمعه سرویس بکه که مطعمایی بنیرن بر بداویا برنامه خواه بین و مخاطری خوشی بخوازن اف برنجامه ملحسین بو تایبتیاوی او نباتا کت که ناوی براستی جی تشتکی بالکیش بو ماستو سیرت که بسروی تمام دبرده تو بیجه جیجمره او ورون مالی بله تمام از بیم خواهی ما خوش چی بود نه؟ باور دستی منو تله کردی تمام اویا خوارنامه یکمین و اوجی کفتا مقشر بو کرم تمام شخوار جی هلده پاشی تمایی بنیرن کانی از مراخت بیم والله دوی ناف بریده میوانی ما جی هنه ما گوت قاس خوارن ما چه کریه بلا الحاشینه چه ام درو جینار جی ما کمبونه هر وها حوالی ما روزنامه وان عدنان ایرو جی مریه تماشاوان این مزانن برنامه پیش دیجی هم گلک جیا به امره چون نها جا اونجی که شخوار هلدن خوارنا خون اونجی تمایی بنیر امی جواجی پرسکی که چاوا چی بیه همه کی گلک جدایه یعنی هم برنجای خوشه هم سیر و ماستا من سر کر رونل من سر کر و به تایبت چی نباتا که مخسته ناوی ماشک بو مخست بو ناوی طعمه که جدا داییه تقول خیلی شمزینان کم دورا هیه بلکه تنیجی مجی ندیتیه براستی ما چند جارم دوباره دیکن خوارنه که گلک خوشه تجي بجان كرنا خوش تشويه قعدنا تجي الطعماي بنيره ام فكره تجي بجرن خوانامي ددواجي اف كفتا مقاش كربو ابيا هم جالك معزمه مخصنا نافا كفتكا وهر وها اواويجي كما تشكر او معزمین کشبر ما بون موانجی خصوصا با آوایی تشتکی بالکش در کتیه حاله ما تماوی جنری ام لذته که جدایه براستی جی مروفت کاره بیجه یعنی هر دو خوارنه ما چیکرن جی دو طعمین جدانه یعنی کمروف نادیر یعنی دبینه جبرویه که جاره که سپاس کنج بوده اگر تو گوتنات تنه به سر خوارنه سر چکرنا خوارنامه اما ایدی برنامه خوشی بداوی کنیم ام جسپاس کن بو هاتناوه عافیت بجحمو حوالی مرا ام جبو حوالین کو مرا نانجی تخون ام بین عافیت بجوره بله تماشاوان این هیجا ام ایدی بر بداویا برنامه خواه هاتم خوارنامه که هر دو خوارنه ما چکرن جی ابدمک دریجه ام پر ومان لیبل دو خوارنه گل خوش درکت نهاده حتی برنامه که دی من خیر خوشی ده شمزینان ام بین بخاطره و دی بلا ام دست بخارنا خوب کرد